veče. Dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije. Na današnji dan rođen je Gabriel Garcia Marquez i danas se širom izdavačkog sveta objavljuje knjiga Vidimo se u avgustu, prvi put nakon Piščeve smrti i, što je zanimljivo, ne po Piščevoj ženi. U Srbiji knjigu Vidimo se u avgustu objavio je danas Cezanne Buk, prevela je sa španskog Vesna Stamenković, urednica je Jasmina Bukvić, koju zahvaljujem na tome što smo sarađivali i sarađujemo povodom ovog programa kome se veoma radujem. U pogovoru ove knjige koju je priredio Cristobal Pera, urednik poslednjih 8 godina Marquezovog opusa, odnosno rada, navodi se nekoliko zanimljivih podataka, ja ću se neki od njih ovom prilikom izdvojiti jer su informativni, mogu da posluže kao dobar uvod u ovo večer i razgovor o Marquezovom delu, ali i ovoj knjizi. Naime, Pera navodi da je u martu 1999. godine prvi put objavljena vest da kolumbijski Nobelovac radi na novoj knjizi koja je sačinjena od 5 zasebnih priča i sve te priče imaju istovetnu glavnu junakinju koja se zove Ana Magdalena Bać. Potom, novinarka Rosa Morar je 3 dana nakon ove vesti, koja je puštena u javnost, objavila ekskluzivni intervju sa Marquezom, a pored tog intervjua ona je objavila i prvu priču iz ove knjige, odnosno potom će se ispostaviti romana Vidimo se u avgustu. Tu priču Marquez je nekoliko pak dana ranije čitao u Casa de America u Madridu, gde je zajedno sa takođe Nobelovcem, kolegom Joseom Saramagom, učestvovao u razgovoru na temu iberoameričkih kreativnih snaga. Umesto, dakle, da Marquez tada održi govor, on je pročitao prvu verziju prvog poglavlja ovog dela, Vidimo se u avgustu, koji je, eto, sada pred nama. Takođe, iz ovog pogovora, ovom izdanju, izdvojila bih nešto što je vrlo blisko mom čitalačkom doživljaju i utisku, a to je isto ono što je na priređivača ostavilo kada je čitao ovu knjigu. On kaže da je osetio neku vrstu ushićenosti i da je sve vreme slutio ili osjećao Gabovo, dakle taj čuveni Marquezov nadimak, prisustvu negde iza ramena i njegovih leđa. Izdvojila bih i to, budući da je u samom duhu iz Marqueza, koji je neke romane upravo tako i napisao, priređivač se prirodno zahvalio porodici dok je priređivao ovu knjigu, ali zašto? Zato što je to činio zatvoren na tavanu sve vreme i kada je izašao, eto, knjiga je bila priređena. O ostalim stručnim aspektima priređivačkog rada ostavit ću nekim od naših gostiju i gošća, a sada ću pozdraviti, veliko mi je zadovoljstvo, profesorku Bojanu Kovačević-Petrović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, jednako prevoditeljku i proučavaoca hispanoameričke književnosti i kulture u širem smislu. Dobro večer i dobrodošli. Prevoditeljka Vesna Stamenković i univerzitetski profesor i teolog Marijan Aleksić, poznavalac kulture Bogote i Kartahene, važan za Marquezov život i stvaralaštvo, živeo je tamo i razgovarat ćemo sa našim gostom o pojedinim zanimljivim aspektima, ne samo Marquezovog života i rada uopšteno, nego i ovog dela Vidimo se u avgustu. Eto, pomenula bih da je Cezanne Buk u ovom nešto širnijem ispale uvodu objavio ukupno 12 Marquezovih dela, 2 knjige priča i 10 romana. Važno je da kažemo da se tu nalaze i novi prevodi, večeras ćemo govoriti o potrebi za tim. Tu su, evo, i naše prevoditeljke, Silvija Monro-Stojaković je u publici, Vesna Stamenković, koja je takođe prevodila i dala nove prevode nekih od Marquezovih dela, je ovde, a tu su između ostalih i njegova autobiografija, jedna kao i knjiga putopisa s puta po istočnoj Evropi, a 13. knjigu čini Opraštanje od Gaba i Mercedes, koju je pisao sin Garcia Marquez. Pa eto, za sve one koji prate Marquezovo stvaralaštvo, da ta izabrana dela mogu da pogledaju. Pa evo, otvorila bih prvo pitanje, jednom malom omažu jednom aspektu Marquezove ličnosti. Tema bi bila Marquez i drugi.
Pa to pitanje se odnosi na Marijana Aleksića, dakle kako su određeni susreti i poznanstva sa političarima, književnicima, sunarodnicima uticali na samog Markesa, na njegovu ličnost i njegovo delo, koji su vrlo stojeviti, imamo te političke aspekte, budući da je bio politički angažovan, imamo ga i kao filmskog scenaristu i kao književnika i prosto mnogo je su raznoliki uglovi kroz koje možemo pratiti njega i njegove značajne susrete. Evo, prvo se zahvalim na mogućnosti da učestvujem u ovakvom veličanstvenom događaju svetskog nivoa. Zaista danas se svugdje u svijetu obeležava 96. rođendan Gabriela Garcia Marquesa i ovo njegovo posthumno objavljeno delo. Ono što je meni zanimljivo, jedan aspekt bi ja želeo da istaknem iz bogatog života i stvaralačkog opusa Gabriela Garcia Marquesa, jeste njegov život u Bogoti, njegovo stvaralaštvo u Bogoti, kasnije u Kartageni i Barranquilli i njegova veza za ova dva kolumbijska grada. Marquez je rođen 1927. godine na Karipskoj obali Kolumbije, međutim, već 1943. godine, sa nekim 16-17 godina, on dolazi u Bogotu da bi nastavio svoje srednjoškolsko obrazovanje i dobija stipendiju i odlazi u jedan gradić Zipaquirá, negde 25 km od Bogote. Ovaj grad zanimljiv zbog danas velike atrakcije u Bogoti, a to je katedrala soli, odnosno napravili su od starog rudnika soli katedralu, a to je u stvari jedan rudnik koji još su ga koristili drevni narodi Muisca iz prehispanske kulture i danas je to jedna mala, odnosno velika atrakcija u Kolumbiji, međutim, on dolazi da se školuje u jedan državni koleđ koji ima dobre profesore, levičarski orijentisani, tako da je tu moguće i da se rodilo to njegovo zrno levičarskog opredeljenja i završava srednju školu u Zipaquirá kao učenik generacije. Zatim prelazi u Bogotu. I sad, šta je meni bilo prvo zanimljivo iz njegovog svjedočanstva u Bogoti, jedan mladica Kariba dolazi u Bogotu koju prvo opisuje kao hladnu i šovitu i opisuje samoću Bogote. On koji dolazi iz šarenog i rasvetalog dela Kolumbije, sa Karipske obale, dolazi u grad gde vidi sve ljude u crnom. I njemu se, kao čoveku sa Kariba, a to ćemo i vidjeti koliko su Karibi bitni za njegov književni identitet, nisu mu se svideli Andi i uopšte Bogota. On čak nigde ne stavlja Bogotu kao mesto dešavanja u svojim romanima, međutim rekao je 1977. godine da nijedan grad ga nije toliko impresionirao, niti ostaje takav utisak na njega, niti ga tako obeležio kao Bogota. U Bogoti on počinje da piše svoj prvi roman, tu dobija i prvu nagradu za svoju prva priča. Na španskom se zove La Tercera Resignación, koju bi mogli da prevedemo kao treći sudar sudbine. Nije savršen prevod, ali najbolji mogući. I šta je tu zanimljivo? On dolazi kao jedan siromašan student i bio je toliko siromašan da kada je dnevni list El Espectador objavio njegovu prvu priču, on nije imao novca tih 5 centi da kupi novine, da može da pročita i da vidi svoju objavljenu priču. On izlazi na ulicu i tu zamoli čovjeka koji prolazi da mu pokloni novine. Zanimljiva je njegova aktivnost u Bogoti. On kad dolazi u Bogotu, opčinjen je poeziju. Čak kaže da je to grad poezije. Da je Kolumbija zemlja poezije, a on će se posvetiti pisanju romana. I on je svoje dane u Bogoti provodio tako što je seo na tramvaj i onda bi se vozio od trga Bolivara do avenije Čile, koja je nekih 12 km, i čitao bi poeziju. Dan je provodio u jednom kafe baru koji se zove Molino,
gde su se okupljali intelektualci kolumbijski. On tu dolazi prvi put u susret sa poznatim pesnikom kolumbijskim Leon de Greif, koji ga uči da igra šah. Međutim, što je tu zanimljivo? On je siromašan i on je sebi mogao da priušti samo jednu kafu, a onda je gledao ove bogate i uspešne književnike i umetnike koji su jeli empanadita, kako oni kažu, to je jedan vrsta peciva punjenog mlevenim mesom, veoma karakteristično ne samo za Kolumbiju, već za druge latinoameričke zemlje. I njegova je toliko želja bila da nekad bude, da ima toliko novca da može sebi da priušti empanadu. Međutim, događaj koji je obeležio njegov život i koji je ostavio dubok trag ne samo na život Markesa, već i na kolektivnu svest kolumbijaca. To je udar u Bogoti, Bogataso, kako ga zove 9. marta 1948. Marquez dolazi da studira pravo, to nije bila njegova želja. To je bila želja njegovih roditelja da sin iz siromašne porodice postane uspešan advokat, međutim on želi da se posveti književnosti. I Marquez je više vremena provodio čitajući romane nego učeći i studirajući pravo, međutim tu sreće dva prijatelja koje on ističe. Jedan je Luis Villar Borda, kasnije poznati pravnik, profesor i diplomata, i drugi je Camilo Torres, koji napušta pravo, odlazi, završava teologiju, postaje sveštenik i on je poznat kao sveštenik gerilac, izuzetno poznata ličnost u kulturnoj istoriji Kolumbije. On je čak i krstio prvog Marquezovog sina. I 9. aprila dolazi do ubistva predsjedničkog kandidata Gaetana. Marquez se nalazi tada u Bogoti, nastaje haos, nastaju protesti, nemiri, on je svedok i čak je bio očevidac paljenja leševa koji leže po ulicama i njegov brat starije se tada isto zadesio u Bogoti. Međutim, tada u isto vreme u Bogoti je bio i njegov budući prijatelj Fidel Castro. Fidel Castro kao mladi perspektivni student sa Kube dolazi na jednu konferenciju studenta koja je trebala da bude protiv teža pan-američkoj konferenciji, gde su bili prisutni predstavnici država Latinske Amerike i Sjedinjenih američkih država, gde bi trebalo da se dođe do nekog dogovora kako sprečiti prodor komunizma u Latinsku Ameriku. Sam Fidel Castro je imao taj dan zakazan sastanak sa predsjedničkim kandidatom Gaetanom i te kasnije Marquez kad je upoznao, oni su uspeli da rekonstruišu taj ceo dan. Međutim, ovaj događaj toliko obeležio Marqueza, jer je to u stvari početak nasilja, perioda nasilja koji će trajati u 10 godina u Kolumbiji, gde je preko 200.000 ljudi izgubilo život, a samo nasilje je obeležilo ne samo Marquezov život u Kolumbiji, već i cela ta porična priča o masakru proizvođača banana koje je našla odjek u njegove književnosti i prosto život Kolumbijaca se promenio. On je bio prisiljen da napusti Bogotu i da ode u Kartagenu. Međutim, u Kartageni, kad stiže, njegova rečenica koju je zapisao u svojoj autobiografiji, osetio sam kao da sam se ponovo rodio. Znači, dolazi u geografsko podneblje koje njemu više odgovara Karibe, međutim, tamo prvo večer, to je zanimljivo, Marquez provodi u policijskoj stanici. Policijski je čas, on nema gde da noći, nema novca da plati hotel i spava u parku Bolivar. Dolazi policija i oni ga ispituju i pošto nemaju gde da ga odvedu, on je tu noć, svoju prvu noć u Kartageni proveo u policijskoj stanici. Zanimljivo da je u tom parku Bolivar on smestio i scene budućeg svog romana Ljubav u doba kolere, gde su bili pisci koji su pisali pisma u ime ovih zaljubljenih koji nisu znali da pišu, nisu nepismeni. Međutim, Kartagena je grad koji će obeležiti Marquez. On se tu dugo nije zadržao, međutim, zanimljivo je da
je Marquez, kada je dobio Nobelovu nagradu 1972. godine, odlučio da deo novca od Nobelove nagrade uloži u zidanje kuće, tako da je sazidao sebi kuću u Kartageni, a onda je čak posle njegova porodica odlučila da on i počiva u Kartageni, u klaustru de la Merced, koji pripada zgradi koja pripada univerzitetu u Kartageni. Ovdje on sreo svog učitelja novinarstva. On dolazi u Kartagenu, nije još bio novinar. On će tek iz Kartagene otići kao novinar koji je već bio proslavljen i perspektivan, a tada sreće svog učitelja. O tome saznate po njegovoj biografiji, gde on sa svim pohvalama i divljenjem govori o Manuelu Klementu, koji ga je naučio novinarskom zanatu, i tu srećenog prijatelja, to je Gustavo Ibarra, koji mu je poklonio knjigu Sabrina dela Sofokla i rekao mu je: ako ne čitaš klasičnu književnost, bit ćeš dobar pisac, ali nećeš biti mnogo dobar pisac. Tako da je jedan, pored Kafke, svakako jedan od autora koji je uticao na njegovu književnu formaciju, Sofokle. Tako da, znači, imamo čoveka koji je podeljen između dva sveta, između Kariba kojeg nosi u sebi i Bogote, gde je on zaista napisao svoj prvi roman, objavio svoju prvu priču, rodio mu se sin, stekao prijatelje. Marquez se kretao u krugu novinara i književnika. Imao je tog poznatog prijatelja Plinija Apulea Mendosu, novinara koji mu je pomogao da dođe do posla u novinarskim agencijama, jer on je bio po vokaciji književnik. Ali mu je novinarski zanat omogućavao da može da preživi. Naravno, Marquez imao tu sreću da postane tako poznat i dobar, zahvaljujući time što je bio dobar pisac, da može od svoje književnosti da živi, što je veoma redak slučaj kod književnika. Tako da, Kartagena je grad koji je obeležio Marqueza, pre svega jer on kasnije i odlučio da osnuje svoju fondaciju za novo iberijsko novinarstvo i da pomogne formiranju novih mladih novinara koji će menjati i svest i kulturu Latinske Amerike. Tako da, eto, ukratko, neke moje impresije o njemu i o njegovim susretima u Bogoti i u Kartageni. Hvala. Eto, sad smo dali ono ličnosti Marqueza. Jako mi je drago što ste naglasili Bogotu i Kartagenu i što smo, eto, te geografske meridijane ove večeri dotakli. Pa, hajde da probamo pomalo i da napravimo, da je to nezahvalno u ovim vremenskim koordinatama koje imamo, i mali omaž Marquezovu stvaralaštvu. Ne znam kako bi se to učinilo. Ja sam, kada sam se setila ove biografske knjige Samoće i društvo Silvane Paternostro u prevodu Vladimira D. Nikolića, koja je objavljena pre 10, pre tačno 10 godina, godini njegove smrti, dakle 2014. Ova godina je i faktički 10 godina od njegove smrti. Navodi se, u stvari ne navodi se, nego 100 godina samoće su razdelna knjiga u njegovom životu, u njegovom književnom i u njegovom ličnom životu. Opet, Nobelova nagrada po nekim svedocima je deli Marqueza jednog od onog drugog, pre i posle Nobela, ali to su samo svedoci, mi ne možemo da znamo šta se zapravo, kakva istina krije tu. S druge strane, imamo magijski realizam, imamo njegov novinarski stil, imamo ipak i razvojne faze nekih tema koje se menjaju kroz njegovo stvaralaštvo. Pa šta bi bilo to što u našoj savremenosti danas jeste važno kada govorimo o Marquezovom radu? I naravno, pomenula bih isto jednu veliku temu, to je recepcija Marquezove književnosti u Srbiji. Ona je bila izuzetna od 60. godina 20. veka, pa do sve samog kraja tog našeg velikog i strašnog veka. Pa eto, ja sam sad razne tu teme pomenula, Bojana Kovačević-Petrović je to. Hvala, Milena. Pre svega, nadam se da radi, da me čujete. Pre svega hvala na odličnoj pripremi, niko se ne priprema kao Milena. Danas je praznik. Danas u celom svetu, u ovom trenutku,
manje više. Ova knjiga koja je pred nama i vama doživljava svoju veliku premijeru i u stvari ne znam koliko smo svesni sa koliko uzbuđenja se ovaj moment čekao do danas na rođendan Gabriela Garcia Marqueza. Imamo priliku da i na srpskom jeziku, zahvaljujući Sezam Buku i zahvaljujući Vesni Stamenković, zapravo čitamo, vidimo se u avgustu. Ja bih svakako htjela da pomenem i našu dragu prijateljicu, učiteljicu i prevodilicu Silviju Modru Stojaković, zahvaljujući kojoj smo vratili Gabriela Garciju Markesa na velika vrata u Zrenjanin, pa potom i u celu Srbiju. Naime, godinama smo bili bez njega, a sada smo već godinama sa njim. Na Milenino pitanje gde je danas Gabriel Garcia Marquez ima bezbroj odgovora, ali mislim da je važno da znamo koliko je ta knjiga 100 godina samoće još uvek sveža. Ja sam je već ne znam koji put čitala u doba COVID-a kad smo imali vremena, pa smo čitali ono što dugo nismo i čemu smo se rado vraćali i tako dalje. Uprkos tome što je ona prvi put objavljena 1973. godine. Ja sam Ivica Popović u doba kada nije bilo interneta, ni na vidiku je napravila čitav podvig na takav način prevevši ovu knjigu. I zapravo to izdanje njeno se preštampava i dalje živi. 100 godina samoće je knjiga koju je Gabriel Garcia Marquez počeo da piše kao klinac i nije mogao da je nađe nikakvu žicu, nikakav registar, nikakvu magiju koja danas u njoj postoji i zapravo je njen prvobitni naziv bio jako jednostavan, zvala se La Casa, kuća, ali to nikako nije živelo. Kakav magični realizam bio daleko od toga. I u jednom momentu, vozeći se kolima sa porodicom, je shvatio da tu knjigu treba da napiše onako kako su njemu pričali njegovi najvažniji u životu baba i deda. I vratio se, umesto da ode na letovanje, vratio se kući, zatvorio se u svoju pećinu koja se zvala La Cueva de la Mafia, mafijska pećina, zapravo soba. I godinu i po dana je samo pisao. I kao što smo čuli, nisu imali novca, i više puta je izjavio u malobrojnim intervjuima koje je dao da je imao, da su imali para, a prodali su sve što su mogli, uključujući i automobil, i frižider, i sve drugo što je po kući moglo da se proda, da bi ta knjiga imala oko 200 strana više nego što ima. Ali u jednom momentu Mercedes Barčala, Gaba je zakucala na vrata njegove pećine i rekla sad je kraj, nemamo više žute banke. Imali su toliko novca da je mogao da pošalje prvih 10 poglavlja romana 100 godina samoće. Za više para nije bilo. I naravno izdavač je to prepoznao, poslao mu $500 od kojih su komodno kasnije živeli i sve drugo je istorija. Ali ono što nas vezuje za ovu knjigu i za sinove koji sa mnogo poštovanja pristupaju njegovom delu i brižljivo ga čuvaju, to je zaista dirljivo, to je činjenica da sin Gabriela Garcia Marqueza, Rodrigo, režira seriju za Netflix 100 godina samoće, jer pitanje je kako je moguće 50 godina prošlo, kako nemate, ni nema ga na... A toliko je filmično sve što piše, toliko je imaginativno snažno, jel da? Toliko su te sve boje, mirisi, ukusi vidljivi kada čitamo njegove knjige, pa sada će biti, jer je jedan od uslova samog Garcia Marqueza, koji je ovoga puta sin zaista poštovao, bio da se taj film ili ta serija pojave na španskom jeziku u Kolumbiji i da traju onoliko koliko treba da traju. Do kraja ove godine bi trebalo da se pojavi prvih 8 epizoda 100 godina samoće i nadamo se da će to tako i biti i snima se u Latinskoj Americi sa latinoameričkom ekipom i tome se zaista radujemo. Još bih nešto pomenula, a to je marketing. Toliko je dobar marketing za ovaj roman napravljen, koji pritom, čitajući razne tekstove i verujem da će i Vesna govoriti više o tome, dakle, objaviti ili ne objaviti posthumno delo nekog pisca, velika je dilema. Mnogo puta se ne uspe, znači ne postigne se to što se želi, obično ta dela ne imaju dovoljno veliku vrednost, ne ispunjavaju očekivanja i tako dalje. Sinovi su dobro promislili pre nego što su to uradili i tome je doprineo i kolumbijski novinar Gustavo Arango, koji je preporučio da se ova knjiga objavi i zapravo mislim da je to sve toliko lepo i sa puno duše sprovedeno, između ostalog
stoga što naprosto Gabriel Garcia Marquez treba da živi i 10 godina posle svoje smrti, a u ovom trenutku se priprema čitav broj aktivnosti na sajmu knjiga u Bogoti, Madridu i još nekim svetskim gradovima, i kada bude 100-godišnjica rođenja, to je 2027. godina, bit će istovremeno i 50. godišnjica objavljivanja 100 godina samoće, i ja bih preporučila da se možda razmisli o novom prevodu tog večnog dela, to će biti jako teško, gotovo nemoguće, ali ništa nije nemoguće, mi prevodioci to ponekad znamo. U svakom slučaju, eto jedna tema za razmišljanje. Ja bih mogla još puno da vam pričam, ali pošto treba da čujemo i prevoditeljku, ipak je ovo njen dan najviše, jel da? A onda možda da obrnemo još jedan krug, imala bih ponešto još da kažem i o sami knjizi. Hvala puno na ovim inspirativnim rečima i na tome što smo eto čuli. Jako je važno da ovde postoji zbilja jako mnogo tema koje, kad je Marquez u pitanju, možemo da otvorimo. Dakle, to je ne samo njegov književni rad, nego prosto scenaristički rad na filmu koji je izuzetno važan i bogat. On je njegovi filmovi su dobijali i velike nagrade, tako da je to jedna posebna tema, novinarski rad, recepcija u Srbiji, političko-ideološki aspekti njegovog stvaralaštva, koje smo neke eto dotakli, do kraja ćemo, a onda eto i ove druge pojave. Pa evo, drago mi je sada da Vesnu Stamenković upitam da se nastavi zapravo na ovu važnu temu novih prevoda, Marquezovih dela. Rekli smo da je, evo Bojana pomenula da je Silvija Monroe Stojaković na neki način počela da vraća Marqueza u Srbiju ponovo, jeli, i da ga reaktualizuje svojim prevodima. Vi ste neke knjige preveli, 100 godina samoće, evo, neka bude otvoreno pitanje od Jasne Mimice Popović. Nemamo novih prevoda, zašto bi bilo to recimo važno, pogotovo evo za ovaj jubilej koji je pomenut. I drugo, volela bih da nam kažete, bilo je niz zanimljivih pojedinosti vezane za ovu knjigu Vidimo se u avgustu, kako je ona najavljivana pre nego što je iko uopšte ništa video. Ja sam isto nailazila na neke čudne informacije da je reč, nismo još rekli o čemu se radi, pa evo ja ću vas zamoliti da uvedemo u publiku stvarni sadržaj ove knjige. Jedan od onih koji me šokirao jeste da je reč o temi ljubavi kod starih ljudi, a junakinja je sredovečna. Mislim da smo prilike isto godište. I onda smo se, eto, ajde da vidimo dakle sada sa ovo pitanje što sam vas postavila, da ih dotaknemo. Onda bih se prvo nadovezala na ovu temu koju smo već načeli, a to je tema ponovnih prevoda. S jedne strane, da, mislim da je povod koji je Bojana pomenula izvestan povod da dobijemo još jedan prevod ove veoma važne knjige. Drugi razlog tome je činjenica da kod nas u Srbiji nije toliko ustaljena praksa da se ponovo prevode velika klasična dela koja su već prevedena iz nekog strahopoštovanja prema postojećem prevodu, iz neke uvreženosti, iz straha, verovatno od toga da se napravi neki novi korak. Međutim, to je praksa svugde u svetu, da postoji potreba, i akademska potreba, i čitalačka potreba da postoji više prevoda jedne iste knjige, osobito ukoliko je ta knjiga toliko značajna i velika kao što je to 100 godina samoće, te da čitalac može da izabere koji će prevod da čita, da eventualno postoji komparacija tih prevoda, da se na njima može i učiti eventualno na fakultetu. To je jedna praktična potreba za postojanje, nije više samo estetska potreba. A sa druge strane, zaista taj prvi prevod 100 godina samoće, jedini prevod do sada, evo ja uspredno ponavljam lični stav, Marquez je razlog što sam pisala španski, Marquez je razlog što se bavim knjižnim prevođenjem i ovo mi je velika čast. Svaki put kada prevodim Marqueza, to je za mene poseban užitak. Ta knjiga je zaista ostavila mene toliko dubok utisak, a prvi put sam je čitala u ovom prevodu. Dakle, ništa ne kažem uopšte protiv ili za neke postojeće prevode, zaista smatram samo da treba imati više različitih verzija. To je što se tiče objavljivanja novog prevoda, a sad da se vratim na temu same knjige. Dakle, kada sam počela da radim na ovoj knjizi, sve se zajedno, pomenuli smo marketinšku stranu, držala u potpunoj tajnosti. Za nekoga koji je toliki zaljubljenik Marqueza kao što sam to ja, ćutati o ovom prevodu je bilo jako nemoguće i uspela sam nekako da odćutim do krajnjeg trenutka.
ali bilo mi je prilično teško. Međutim, onda sam otišla na internet da pokušam da vidim da li svi ćutimo, svi mi koji u ovom trenutku prevodimo ovu knjigu, da li svi ćutimo. I našla sam da ne ćutimo. Ali te informacije koje sam našla na internetu su uglavnom bila pogrešne informacije. I sad, evo, jedna od tih je ljubav starijih ljudi. Činjenica je da je Marquez u razgovoru sa svojim urednikom, pa se to našli u pogovoru, da je razgovarao o tome kako bi hteo da napiše priču o ljubavi u zrelim godinama, ali to definitivno nisu stari ljudi ili se možda moja perspektiva malo promenila, ne znam. Mislim da je jedna od tema ove knjige upravo ta da ljubav ne umire sa mladošću, da mi svi možemo da tražimo nešto i u nekim drugim godinama. Ova priča je obično najavljena takođe i kao ljubavna priča. Ljubav je prisutna naravno u njoj, kao što je uvek prisutna u Marquezovim delima, međutim to nije ona konvencionalna ljubav, to je više otkrivanje ljubavi prema samom sebi, pronalaženje te ljubavi prema samom sebi, pronalaženje odgovarajuće verzije sebe koju možemo da volimo i eto, ta činjenica da ta verzija nije konačna, nikada nije konačna. Mi ćemo se celog života menjati i učiti da volimo sebe. To je dobro, hvala vam u tome i da samo uvedemo, dakle, evo publiku u ovaj roman. Vi ste dali, to ćemo ipak nazvati romanom, iako je on prvenstveno najavljivan kao knjiga od nekoliko priča koja vezuje jedna junakinja, ali evo, Ana Magdalena Bać odlazi svake godine na ostrvo gde je sahranjena njena majka i svaki put nailazi, odnosno susreće se sa jednim muškarcem koji na nju ostavlja utisak, odnosno svaki njen ljubavnik. Istovremeno, ona prethodno živi od konvencionalnom, srećnom, rekao bi se, braku, muzička je porodica u pitanju, ali zanimljivo je da nju prati svaki put na tim ljubavničkim pohodima, koji istovremeno imaju veze sa duhom njene majke, poneka knjiga koju ona čita. Ta knjiga je nekako vrlo važna. Ali reći ćemo, evo na kraju ove večeri nešto o tome, ali hajde da se vratimo, pošto ova knjiga na izgled ne može se geografski odrediti, nema jasnih odredišta, osim jednog ostrva koje se imenuje, koje postoji, koje, kao što ste mi rekli, bila holandska kolonija. Vi tvrdite, dakle, po tome da je roman smešten zapravo na Karibe. Jedna od tema o kojima ste želeli da govorite, koju ste smatrali da je važno, ne samo za ovo delo, ovu knjigu, nego za cijelo Marquezovo stvaralaštvo, jeste upravo nešto što ste nazvali karibski identitet. Pa sad, hajde da vidimo vezi sa tim i u ovom romanu i šire. Da, velike ljude, velike pise, teško identitetski odrediti. Svakako, Gabriel Garcia Marquez je Kolumbijac, međutim, on je nekako isticao taj svoj karibski identitet, da su Karibi odredili i njegov život i njegovo stvaralaštvo. A zanimljivo je da ne samo Gabriel Garcia Marquez, već i Vargas Llosa ističu da su oni izvori postali svesni svog latinoameričkog identiteta tek u Parizu. Kaže, mi latinoamerikanci nekad zatvorimo te svoje istorije parcijalne, mi u svojim državama, republikama, tek postajemo svesni da pripadamo jednom jedinstvenom kontinentu kada odemo u Evropu i pre svega u Parizu, koje je bilo stecište velikih književnika Latinske Amerike. Gabriel Garcia Marquez je govorio da je on tako toliko ukorenjen u Karibe, u karibsku kulturu, da je vezan pupčanom vrpcom i sve ono što je on upio kao dete iz priča svoje bake po majci, Tranquilina i Guaran, koja je bila poticala iz naroda Vađu prehispanskog, i onda je istorije, legende, sujeverja, on je slušao iz tih priča. To se u njemu duboko ukorenilo, zahvaljujući njegovom velikom talentu, njegovoj mašti. To je naš jedan književni izraz i ostavilo dubok trag u svetskoj književnosti. On je te priče bakine preveo u jednu vrhunsku književnost. Tako da, na primjer, zanimljivo je da kada je pisao roman
jesen patrijarha. Došao je do jedne kreativne krize, nije mogao da nastavi i onda je odlučio da krene, da se vrati tamo gdje je njegov izvorište, gdje je njegov prirodni habitus, a to je da ode na Karibe. I počeo je da putuje po Karibskim ostrvima i kaže, nisam ništa radio, nisam nikakve istraživanja vršio za ovaj veliki roman o latinoameričkim diktatorima, jednostavno sam živeo, razgovarao sa ljudima, udisao taj vazduh Kariba i inspiracija se vratila, kaže, bilo mu je podnestalo goriva stvaralačkog. Tako da Marquez je odlučio da ipak svoje porodično gnjezdo, svoju kuću svije ne u Kolumbiji, već u Meksiku. 62. godine odlazi sa porodicom, tamo je živeo do svoje smrti, umeđu vremenu živeo i u Barceloni, ali već sam rekao, u Kartageni je posle dobije Nobelu nagrade sagradio kuću, međutim, Meksiko je bila neka njegova baza. Prvo što je Meksiko City, kaže, veliki grad, koji mogu normalno da hoda, da ne bude prepoznat, da živi jedan normalan život. I tu je rekao, tu sam odgajao svoje sinove, tu sam sadio svoje drveće, tu sam sazidao svoju kuću. Međutim, on je uvek isticao da je on sa Kariba, da je on karibski čovek i to se vidi u njegovoj književnosti. Pa čak i ovaj svoj poslednji roman, koji bi on u stvari pisao, on je ga prekinuo zbog pisanja svoje autobiografije, a ne smestio na Karibe, jedno od karibskih ostrva i prosto to je njegov najdublji i najintimniji identitet je karibski. Bio je veliki ljubitelj karibske muzike, valjenata, kako kažu u Kolumbiji. Tako da je sva kultura, ta narodna kultura, sve Karibi. Karibi su mešavina i afričke kulture koje su doneli robovi, i do hispanske, i španske, jedna velika mešavina boje. Evo, zanimljiva, jedan detalj koji nisam rekao, jedna njegova koleginica novinarka je rekla, kada je Marquez kasnije radio kao novinar u čuvenom dnevnom listu El Espectador, kaže, on bi dolazio, često bi dolazio u šarenim košuljama sa obale i razlikovao se od drugih, prosto on je time projavljivo i pokazivo taj svoj karibski identitet. Naravno, jedan od razloga zašto je on odlučio da se ne vraća, da stalno živi u Kolumbiji, to je bilo ubistvo njegovog prijatelja i direktora, vlasnika dnevnog lista El Espectador, Guillermo Cano, i on tu već saznaje, kada je boravio na Kubi u svojoj kući, upravo u razgovoru, u tom momentu je razgovarao sa Fidelom Castrom i kaže da je sa Castrom uvijek razgovarao samo o književnosti i njegova supruga mu saopštava da je njegov prijatelj ubijen. Kaže, ja svaki put kad bi se nešto desilo u Kolumbiji, prva moja reakcija je bila da zovnem Guillerma da pitam šta se desilo. Hteo sam da zovem njega da vidim šta se desilo, a on shvati da je on ubijen. Da stvari on je ta vest. Tako da je Marquez, evo, u ovom našem posljednjem romanu zaista pokazao i ostao dosledan to svom karibskom identitetu i pokazao u najlepše stranice njegove književnosti su posvećene Karibima, Kartageni, dva velika njegova romana smešteni su u gradu Kartageni, čak recimo o ljubavi drugim demonima i ljubav u doba kolere, čak i delovi knjige Generalom Laviritu su isto odigravaju se u Kartageni kada Bolivar prolazi kroz tu Sahat Kulu, kroz koju on ušao u grad, gde su stotini hiljade robova ulazili, izlazili iz grada tokom te tragične istorije. Znači, Kartagena je u kolumbijskoj istoriji označena kao grad heroj. I oni ga i zovu na španskom La Heroica, grad heroj, jer se grad odbranio od najezde engleske armade koja je opkolila i kaže da su stanovnici Kartagene de Indija se odbranili, a su zato pojeli poslednjeg pacova i poslednji komad kože sa svog nameštaja, ali su uspeli da odbrane taj grad koji je prelep, to je sad turistička najveća atrakcija u Kolumbiji, ali verujem da on oslikava svu lepotu i kolumbijske
kulture i duše kolumbijskog čoveka, koji je kroz svoju istoriju mnogo propatio, ali evo kroz velike književnike pokazuje da je vam veliki narod velike kulture. Evo, profesorka može da potvrdi da filolozi smatraju da je jedan od najlepših jezika kolumbijski španski, i u vreme kada je Marquez živeo i delovao u Bogoti, ona je smatrana Atinom Južne Amerike. Hvala vam na tome. Pa eto, ja sam za profesor Kovačev Petrović zapravo želim postaviti pitanje o mestu ove knjige, mada jeste to pitanje nezahvalno s obzirom na okolnosti u kojima je knjiga objavljena, mesto u kontekstu Marquezovog stvaralaštva, romaneskog najpre, i zaista, eto, ponovila bih ono što ste rekli i u predgovoru koji su dali sinovi Gabriela Garcia Marqueza i u pogovoru koji je dao njegov urednik, osjeća se neko nesvakidašnje poštovanje i nekakav prijateljsko, vrlo decentni odnos prema umetniku, kakav sam retko sretala u pisanim tekstovima koji se odnose prema svom piscu ili ocu ili onima koji se staraju o književnom nasleđu. Pa dobro, evo, šta, da malo ne postavim konfekcijski pitanje, šta je odveć Marquezovsko u ovoj knjizi? Ja kad sam je čitala, našla sam da je to recimo, kao u 100 godina samoće kad imamo jako veliki broj događaja koji su jako vremenski udaljeni, a stiče se utisak istovetnosti, da se dešavaju gotovo istovremeno i da nije toliki protok vremena prošao. Ovde je to senke tog gabarita, ali ja sam osjećala kao da nije protok vremena 4-5 godina, nego da ja sam se začudila kad sam shvatila da junakinja od jednog mesto 46 ima 50. Zato što sam mislila da se to dešava gotovo stalno. Eto, recimo, to mi je bilo nekako. Ima jedna zanimljivost. Junakinja je 1999. kad je Marquez počeo da piše ovu knjigu, imala 36, a završila je sa 46, odnosno 50. Jako mnogo Marqueza ima ovde. Naime, toliko je referenci na njegov život i njegovo delo i epizode. Naprimer, jedan od konkretnih primjera, Ana Magdalena Bach, kako bi Španci i Kolumbijci izgovorili, je zapravo Ana Magdalena Bach. Ona je druga žena velikog kompozitora i to je jedan od omaža Gabriela Garcia Marqueza muzici. Kad su ga pitali šta bi ona na pusto ostalo, on je rekao Baha. U ovoj knjizi slušamo Debussyjevu Mesečinu. Kada se zatvorio u ovu pećinu mafijsku od pre 15 minuta, on je poneo Debussije i Beatlese. Kada se susrećemo sa prvim ljubavnikom ove dame koja nas očarava svojom slobodom i svojom samosvešću, taj njen prvi ljubavnik se pojavljuje u baru u belom laninom odelu. Gabriel Garcia Marquez je jedini pisac koji je ikada dobio Nobelovu nagradu u belom odelu, svi dobijaju u crnom fraku, jel da? On je imao jako dobro, i naježila sam se, objašnjenje u njegovoj zemlji, u njegovom svetu, u njegovim Karibima ili u njegovom Meksiku. Crno odelo se nosi samo na sahranama. Belo odelo je svečano odelo. I kad pogledate fotografije Gabriel Garcia Marquez, Nobelova nagrada, on je zaista u savršenom, pomalo pogužvanom, belom odelu i besprekorno uglancenim crnim cipelama. Šta je još tu prisutno? Ova knjiga je, sa moje tačke gledišta i na osnovu svega što znam o njemu i njegovom delu, dijalog sa njegovom majkom. Garcia Marquez je posvetio svom dedi, pukovniku nema ko da piše, i druga dela. Posvetio je svojim roditeljima, ljubav u doba kolere. Majka je ostala nekako nedovoljno prisutna, a ona je njemu bila najveća podrška. Naime, u trenutku kada je otac hteo da ga odgovori od pisanja, jer za Boga šta će da radi sa književnošću, po toga ne može da se živi, majka je bila ta koja je posredovala. I dakle, ona je bila taj njegov brižljivi čitalac do kraja života, do demencije. Takođe, on je hteo na izvestan način da pokaže da žena može da bude moderno doba. Ova knjiga je jako moderno ženstvena i seksualno osvešćena. Ima puno zanimljivih epizoda u njoj koje su uzbudljive za jednog čoveka koji je pisao u poznim godinama. I u stvari je to negde njegova veza sa sadašnjošću. Dakle, on je bio svestan
vremena u kojem živi i mislim da negde ona takođe predstavlja jednu poruku njegove supruzi koje opet nema dovoljno, a ona je bila cijelo života uz njega. Mercedes Barčala Gaba, koja počiva uz njega sada u univerzitetu u Kartageni, to je jako zanimljivo, pa se Gabriel Garcia Marquez, jedan od najvećih pisaca svih vremena, nije imao formalno obrazovanje. Znači, on nije imao fakultetsku diplomu, ali njemu je dat neki doktorat honoris causa, tako što njegova spomen lista u kojoj je njegova urna počiva na univerzitetu u Kartageni. I Dracula kojeg spominjemo, ili Monte Cristo, koji je, kad pogledate pisce latinoameričkog buma, oni su svi odrastali, formirali se na grofu Monte Cristo. To je isto jako zanimljivo i zbog čega Dracula, i bit će tu Milena nam je spremila još neko pitanje, jedva čekam da nam to postavi. Možda bih samo spomenula još jedan detalj. Naime, Gabriel Garcia Marquez je stvarao inspirisan žutim ružama, ne znam da li ste to čuli. Dakle, kad je pisao, njemu je trebalo žuta ruža ili žuti cvet da mu bude pred očima i to mu je bila neposredna inspiracija. Kad pogledate po internetu bezbroj njegovih fotografije, poslednja fotografija njegova je žuta ruža u reveru. Ja sam danas bila u nedoumici da li da ponesem jednu žutu ružu, ali nisam, zato što su u ove knjizi protagonistkinje gladiole i on kaže, mama nije volela žute ruže. Da li je u pitanju demencije ili nešto drugo, ne mogu da znam, ali je činjenica da su gladiole te koje Ana Magdalena Bać ili Bach odnosi svake godine na majčin grob. I možda još samo jedan detalj, a to je činjenica da se ovde u ovoj knjizi i u knjizi nekoliko latinoameričkih pisaca, uključujući Carlosa Fuentesa, pojavljuje jedno sveto drvo Latinske Amerike, a to je seiba ili kapo ili već seiba, kako god je nazovemo. Dakle, to drvo je višestruko simbolično i Garcia Marquez se nekoliko puta u ovoj knjizi vraća na njega. Uživaćete, ima pasusa koji su kao da čitate 100 godina samoće, toliko snažni i sveži i pritom čita se bez daha i uživa se u lepoti te žene, jer je ovo prva i jedina u potpunosti, ako smem da kažem, ženska knjiga Garcia Marqueza. Dakle, prvi put je protagonistkinja žena, jako je puno bilo dobrih ženskih likova, pogotovo u 100 godina samoće, Ursula, Amaranta, Pilar, Ternera i tako dalje. I možda samo još jedna zanimljivost, na kraju glavna junakinja odnosi svoju majku, odnosno njene kosti, kući. To je uradila Rebeka u 100 godina samoće, kada je simbolično donela u kuću Buendija kosti svojih roditelja. Dakle, on pravi jedan veliki krug, zatvara svoje delo na najljepši mogući način i stavlja tačku svojim poslednjim poglavljem, koje je poetično, jer on kaže en agosto, nos vemos, ne kaže nos vemos en agosto, kako bi se reklo da imamo običnu rečenicu. Dakle, već u samom nazivu ova knjiga sadrži njegovu poetičnost. Hvala, Bojana, uživali smo u ovome. Vesna, čuli smo ženstvenost, osvešćena seksualnost, ženska sloboda, samosvest. Hajde, nastavite. Odnosno, htela sam da i za vas otvorim ovo pitanje, mesto Ane Magdalene Bać, Bach u kontekstu naše savremenosti i vašeg čitalačkog iskustva ove junakinje, ne samo prevodilačkog. Volela bih da se nadovežem na ovo što je Bojana rekla o njoj, da je to zaista savremen lik i vrlo ženstven, vrlo ženski lik. Ne bih rekla ne svojstven Markesu, ali opet je doveo je do nekih granica do kojih ranije nije išao. I to je uradio veoma uspešno. Po meni je ona veoma uspeo lik, veoma ubedljiv, veoma jak i živ. Ana Magdalena se traži, ona u stvari oslobađa sebe i tu svoju seksualnost, ona je pronalazi u prvom trenutku i ona nije krenula sa tom namerom u svoju avanturu, međutim u trenutku kada postaje svesna da će to postati običaj, ona se tome posvećuje u potpunosti i zaista bez ikakvih zadrški oslobađa tu svoju seksualnost. Dobro, za kraj ćemo ostaviti ovo pitanje, samo da ne zaboravim, od $20. Pitanje košta $20.
Ali pre tog pitanja, evo da vidimo za vas, postoji jedna, vi ste teolog, a postoji jedna scena u kojoj je jedan ljubavnik biskup. Pritom ima još motiva i tema koje bi bile zanimljive za ono čime se vi bavite, ali nema u ovom romanu te vrste krivice, pokajanja, ni kod jednog od junaka spram tog čina. Mene zanima kako ste vi čitali tu epizodu, odnosno to poglavlje te vrele noći provedene sa biskupom. Evo, kako bih ja nekako protumačio. Prvo, 3 momenta su mi zanimljiva bila u romanu, odnosno pripovedač. Prvo, roman, kao što sam rekao, smešten je na Karibe i on to opisuje Karibsko more, opisuje vrućinu, avgustovskog dana, vrućina, pljuskovi. Međutim, drugi moment, njena ćerka, kako se svetim imena ćerke? Mikaela, odlučuje da se zamonaši i da ode kod monahinja, odnosno rimokatoličkog ženskog monaškog reda, bosonogih karmeličanki. I to je ovako zanimljivo da pripovedač na ovaj način ističe, rekao bih, rimokatolički identitet Latinske Amerike, koji svakim danom sve manje prisutan, jer treba reći da danas se odvija nešto što se zove druga protestantska reforma, da u Latinskoj Americi jačaju protestantske evangelističke crkve i da polako Latinska Amerika gubi svoj katolički, odnosno rimokatolički identitet. Mi koji smo imali prilike da živimo tamo, da radimo sa njima, prvo to primetimo promjenu tog španskog, hispano identiteta po imenima. Ćete sresti mnogo mladih latinoamerikanaca koji više nemaju španska imena, već uglavnom engleska imena. I prosto to je neka vrsta mode. U Kolumbiji sam ja sreo dosta tih slučajeva. Međutim, šta sam htio da kažem ovde? Da Meksiko i Kolumbija, 2 zemlje za koje je bio svojim životom vezan Marquez, su svakako zemlje sa jakim katoličkim identitetom. Naravno, rimokatolička crkva je ostavila dubok trag, pre svega preko svojih univerziteta, škola. U Kolumbiji, konkretno, prvi univerzitet osnovili su Dominikanci, Santo Tomas, čuveni dan danas univerzitet, Isusovci, odnosno red Isusovci ili jezuita, imaju svoj čuveni univerzitet Javerijana, a zanimljivo da je jedno vreme i sam Marquez učio kod jezuita školi, znači to su prestižne škole koje drže monaški redovi, bilo Dominikanci, bilo Avgustinovci. Ja sam konkretno predavao jednom univerzitetu koji su vodili oci Avgustinovci, koji su isto rano došli u Latinsku Ameriku i Španije i tamo ostali dubok trag, pre svega u obrazovanju. Onda, recimo, Isusovci i Franjevci. Sad, Marquez, čini mi se, odnosno pripovedač, da je ovim biskupom, ljubavnikom, hteo da pokaže i neku svoju levičarsku stranu i da udari pecku rimokatoličkoj crkvi, tako da je s jedne strane pokazao rimokatolički identitet Latinske Amerike, a opet je udario pecku svemoćnoj crkvi, koja je svakako svemoćna u smislu da je uticala vekovima na moralno razmišljanje naroda Latinske Amerike, iako posle oslobođenja od španske vlasti imamo prodor liberala i drugih ideologija, međutim crkva je danas tamo dosta jaka i narod, kažem opet, brojčano jaka, mada sve više i više protestantizam prodire čak i među visoke slojeve društva Latinske Amerike. Drugi moment koji je jako zanimljiv, to je da glavna junakinja, Ana Magdalena, kada silazi sa broda, dolazi u luku i dolazi do jednog trga, Independencija, nezavisnost, i na trgu je spomenik oslobodiocu, Libertador, Simonu Bolivaru, gde je konj se propeo na
zadnje noge i oslobodilac Simon Bolivar drži mač. Sad to možemo da tumačimo da Marquez, odnosno pripovedač, ovim poručuje narodima Latinske Amerike da i dalje brane svoju slobodu i prosto u svakom velikom gradu, pre svega onih zemalja koje je oslobodilac oslobodio, Kolumbija, Venezuela, Peru, Bolivija, Panama, vi ćete naći na svakom važnom trgu spomenik Simonu Bolivaru. Naravno, Kolumbija je tu nekako iznačena zato što se njegova kuća Quinta de Bolivar nalazi u Bogoti i tu jedno vreme proveo, pa čak i onaj njegov čuveni mač koji su ukrali u vreme pripadnici narkomafije. Tako da je figura Bolivara svugde u Latinskoj Americi prisutna, tako da mi je bilo zanimljivo da glavna junakinja stane ispred spomenika, pogleda, kaže, postavljen je pre 30 godina, a tek sam danas primetila da je konj uzdigao se na zadnje noge i da drži visoko mač. Kao da je na taj način teo da poruči da ipak ta sloboda i ta nezavisnost treba da se čuva. Hvala. Eto, imali smo jedno, da tako kažem, političko čitanje određenih mesta u ovoj knjizi Vidimo se u avgustu, što je zanimljivo i inspirativno, iako se ta pitanja nalaze na marginama i gotovo da mogu čitaocu koji nije pažljiv, nije žive u tom kontekstu potpuno da promaknu. Tako da je to dobro što ste nam sugerisali takvu mogućnost čitanja, posebno ove osvete za biskupa, kako vi to vidite, ali možda i nije tako dobro. Sad evo tog na kraju poslednjeg pitanja, koje može da otvori različite interpretacije. Bilo je zanimljivo, možda i zbog toga što nemamo razrešenje njegovo, možda zato što roman nije dovršen, ali hajde da vidimo ipak šta se desilo sa tih $20. Naime, junakinja je provela noć sa nepoznatim, pomalo misterioznim čovekom, koji je odmah izjutra nestao, a ostavio je na njeno zaprepašćenje nakon provedene noći novčanicu $20 u njenu tadašnju knjigu koju je čitala, njenu prvu lektiru, a to je Grof Drakula Brema Stokera. I na kraju ipak dolazi do nekakvog razrešenja, ona na čudan način trošila je novac, pa sam htela da vidimo, da interpretiramo šta se zapravo desilo s tih $20 i kako ste tumačili uopšte ovaj moment u samom delu, koji se čini da jeste vrlo bitan i potpuno je neobičajno predstavljen, budući da junakinja nekako neobično reaguje na tu činjenicu, ne onako kako bi možda čitalac očekivao. Ali reaguje kako bi žena reagovala. Da. Ja ću dati neka dva tumačenja, pa će onda kolege dalje. Dakle, ne znamo nikad šta pisac zaista želi, ali fascinantno je kada budete čitali biografiju koju smo više puta večeras spomenuli, Živi da bih pripovedao, tako se zove, autobiografiju zapravo Gabriela Garcia Marqueza, vidjet ćete koliko su u njegovom životu i u životu njegove braće, a Garcia Marquez Gabriel je zapravo bio prvo od 11 bračne dece, još 5 vanbračne dece, znači puno ih je bilo. I zapravo je prostitutke su bile sastavni deo, evo njegova prethodna knjiga je Sećanje na moje tužne kurve. Sa puno ljubavi, te kurve nisu kurve, one su zapravo sastavni deo njihovog života, da ne kažem karibskog života, kolumbijskog života, latinoameričkog života, ali i evropskog života, zato što ono što je takođe manje poznato, u Barceloni, koju smo okrznuli večeras, se desio latinoamerički bum. Iz Pariza su došli u Barcelonu, zahvaljujući ženi koju dugujemo takođe ovu knjigu, a to je Carmen Marcels, prva žena, književni agent, koja je 1966. godine shvatila da treba da se fokusira na pisce, ne na izdavače, ne na knjige, nego na autore. Otišla je po Vargasa Llosu u London, pisala je Garciji Marquezu gde god je bio u tom trenutku. Carlos Fuentes je već
lutao svetom i tako dalje, i dovela ih je Julio Cortázar, takođe iz Pariza, dovela ih sve u Barcelonu i tu se desio latinoamerički bum. I šta zapravo to znači? Između ostalog je Carmen Balcells plaćala cehove u javnim kućama za te velike pisce, tako da naravno žene ne znaju. Dakle, tih $20 su između ostalog nekakav mali omaš svim tim tužnim kurvama ili predivnim prostitutkama koje su ga formirale kao muškarca, što je njemu bilo jako važno, zato što je odrastao među ženama. Jedina muška figura u njegovoj mladosti, njegovom detinjstvu bio je deda, koji je direktno uticao na njegov rad, jel da? A možda još jedan detalj koji bi mogao da se učita, to je njegov odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama, to je potpuno jedna druga tema, ali evo, tek toliko da kažem da je u malobrojnim intervjuima koje je dao, dakle, novinar, zamislite novinara koji ne voli da daje intervjue, znači on je izbegavao, iako kaže da je puno intervjua bilo za njegovog života, koje uopšte on nije dao, odjednom otvori novine, gle ja, a u stvari uopšte to nije nikada ni rekao ni napisao. Čak se divio nekim novinarima na umešnosti, kako su uspešno te intervjue ispisali kao da je stvarno on to rekao. I dakle, da završim, često je pominjao kako, kada je reč o teškoj temi Kolumbije i Meksika, to je droga, to je trgovina drogom, klanovi koji su oduvek vrlo aktivni dan danas, jel da? Kako se nikada ne spominju Sjedinjene Američke Države kao krivac za toliku snagu narkokartela u Latinskoj Americi, uvek se krivica svaljuje na Kolumbiju i Meksiko i možda je to na neki način bila jedna mala poruka, tih $20, jel da je to nešto što treba tako da završi kako se završava u emisiji. Evo, čitajući knjigu i razmišljajući o tih $20 koje ona našla u knjizi sledeće jutro i nosila u novčaniku dugo i nekako tih $20 je peklo ne toliko zbog te sramote i već nije znala kako da ih potroši, jer nije želela da ih potroši na nešto lepo i korisno. Ja sam to nekako vidio kao poruku pripovedača da ipak odnos, kao što profesorka naglasila, Latinske Amerike i odnos Latinoamerikanaca prema velikom susedu, Sjedinjenim Američkim Državama, i da tih $20, koji je novac, kako obično u Latinskoj Americi zovu los gringos, novac gringosa, da su Latinoamerikanci dobili jednu nezavisnost svojom borbom, ali su zato zašli u jednu drugu zavisnost, zato su finansijsku, ekonomsku zavisnost. Tako da je i ta neka vrsta, čini mi se, poruke da, pored nezavisnosti fizičke, ipak treba da imaju i drugu mnogo bitniju, a to je ekonomsku. Jer sama ideja velikog oslobodioca je bila kada se stvori jedna republika u kojoj bi živjeli svi narodi Latinske Amerike, a to, nažalost, zbog ličnih ambicija i želja nije ostvareno i to je bio neki veliki neuspeh samog Bolivara, koji je, zanimljivo da spomenem samo i tu, i umro na obali u gradu, blizu grada Santa Marta, tako da je on nekako način obeležio i svoj krajem svog života istoriju Kariba. Tako je to, ja mislim da je to neka više, možda moja društveno-politička interpretacija, ali isto poznajući taj način razmišljanja Latinoamerikanaca prema Sjedinjenim Američkim Državama, čini mi se da ovo tumačenje ima smisla. Hvala. Vesna, evo za kraj. Ja bih se vratila na onaj ženski ključ o kome smo malo pregovorili. Apsolutno svako od ovih tumačenja i još sigurno nekoliko njih mogu da se učitaju i svako će verovatno biti tačno na neki način, jer on sigurno nije hteo samo jednu stvar da nam kaže svakom rečju koju je napisao. Apsolutno, što se tiče ovoga što je Bojana rekla i omaža prostitutkama, sama činjenica da je novčanicu ostavio onaj pomenuti muškarac u belom lavenom modelu, opet govori o tome. A sa druge strane, i ta novčanica koja je pekla potom godinu dana u novčaniku, nije htela da potroši na nešto banalno, nije htela da potroši uopšte, jer bi to značilo možda priznati sebi nešto što nije htela da prizna. I u stvari nije pekla savest, pekla je samo to što je neko drugi tako video možda, a ona celu tu situaciju nije tako shvatila. Ta novčanica je bila povod razgovora
koja je imala sa mužem, gde ona otkrila neke stvari o njemu koje možda i nije morala da otkrije, ali ona je troši na kraju na potpuno banalan način. U sledećoj poseti ostrvu odlazi u Preskop salon i troši je ne za ulepšavanje, nego čak daje kao napojnicu, kao preogromnu napojnicu za sopstveno ulepšavanje za sledeći ljubavni susret. Na taj način je, oduzimajući to značenje koje je imala u prvom trenutku. Opet, po meni je to još jedan motiv oslobađanja njenog ženskog. Da, hvala. Eto, to je jako važno što ste rekli. U tog oslobođenja vidimo se u avgustu. Tema večerašnjeg programa, a rekla bih, pošto nemam šta da dodam na ovo što ste vi iznali, u vezi sa tih $20, rekla bih samo da je jako važno što je pripovedno i tematski, što je on ostavio u Drakuli $20. A šta ti $20 znači, nije važno. Uglavnom, hvala vam mnogo što ste bili gošći večeras. Veliko mi zadovoljstvo bilo što je tema ova knjiga. Hvala Sezam Vuku na saradnji, na ovom programu i eto, za Markisov rođendan možemo večeras da čitamo to šta se zbilo sa Magdalenom. Hvala divne publici. Hvala vam mnogo što ste došli. Hajde, napravit ćemo izuzetno. Pa naš je koncept, mi određujemo da li će da pitati. Hvala lepo na promjeni koncepta. Lepo je što smo posvetili sat vremena Markesu, koga svi očeru da volimo, ali ja moram da kažem da je prevodilac svakako autor i suviše malo smo pričali o tome. U tom smislu da bih prostio Vesti jedno pitanje ovako načelno i stručno. Vesna, ti si nam rekla, si je prvi put kad si čitala Slobodno samoće, ušla u taj Markesov svet, bila oduševljena, međutim sad si došla u poziciju da prevodiš Markesa. Moje pitanje je sledeće. Šta je po tvojom mišljenju najteže u tom prevodu i kojim prevodilačkim sredstvima si pristupila to? Na koji način si pristupila? Koji je tvoj bio najveći strah? Moja najveća prepreka u prevođenju Garcia Marqueza je upravo moj strah. Upravo to što pristupam sa strahopoštovanjem. Ja svakom autoru koji prevodim pristupam sa poštovanjem, ali tim nekim najvećim imenima baš sa strahopoštovanjem. I trebalo mi je malo vremena da udahnem, izdahnem, da se oslobodim dovoljno da mogu da pristupim ovom prevodu. Još jedan trik u tom njegovom prevodu jeste Marquez se čita lako. To je ono što mi svi verovatno najviše volimo od njega. On zvuči vrlo opušteno, vrlo neposredno i vrlo vas lako navede na pogrešan zaključak da ste sve pročitali što imate da pročitate, a niste. U toj rečenici, pa potom morate da se vraćate, da tumačite i da napravite 100 propusta i možda da ih 90 rešite u konačnoj verziji. To je isto jedan veliki izazov u vezi sa njegovim načinom pripovedanja. Naravno, kao i vrlo mi je drago što je ova knjiga bila prva književna knjiga, koju sam njegovu prevela. Ja sam prevela knjigu njegovih govora, prevela sam njegove neke razgovore sa Vargas Llosom, ali nisam do sada se bavila prevodom njegovih književnih dela. Ova knjiga je bila izazov na taj način, ali nadam se da mi nije poslednji susret sa njegovim tekstom. Hvala. Doviđenja.